Bir do'stum mындай deydi, үйлөнөйүн desem акча жок. Туугандарыма сурайын desem, аларда жок болсо кредитке акча алсам болбойт. Кредит алба арам болот. Катын алып, карыз алып, катын алып, карыздан кутуласың, тигинин жанга калат. Жашооң башталган арамдан баштаба. Той сүннөт. Эмне? Бир сүннөт ишке ашырам деп арам иш кыласыңбы? Ошондон туулган балдарың кандай болот сеники? Андай тойдун кереги жок. Айылды молдосын чыкыр, 2 комплект чалды чыкыр, кара корозду сой, жүнүн жулуп сууга сал, бир гана шорпо даяр. Ana. Moldova 50 so'm ayıldı bolot ошо. Ketdi ошо менен бүттү. Bir koroz 50 so'm pul. Dagы эмне керек? Анан махырды кийим бересиң тапканда. Махыр муажжал. Кечип атамдан бетер жакшы. Ар ким өзүнүн кийими менен келип жашай бересиңер. Кийин эскиринге чейин байып кетесиңер иншалла. Bir adam rızkı 2 adamga керек. Mandilap girmeydi o, giyimini götürüp gelsin, senin bir nane ekmeği ödük oldu. Şarkı olsan suyunu kişine göğürek koyarsın, göğürek şarkı olur. Yaşoğunu emnigi tatalığına düşünmeyin. Yaşo en jengil. Üy alıp, maşina alıp, anan kariyere kılıp, anan işlep, onda katın alıp ne kılarsın onda? Yaşay veriyorsun bana bir yana, kariyeren kütüp kaldı, oldu seninki. Ciğer getireyim. Özün teyip özün alıpsın sen. Anday bulbay tuğanım. Üylengin tatal tatpağıla. Bir dostumuz var. Karındaşı köyge teyip turan bolup kalıp bir davetçi azamat geliptir. Aytıptır, emi kişi ırımın kılıp bunday bir kişine bir toypaya kılasın dese, eştekem çok deyiptir. Ne kılam? Ap ketem onu. Kanday, mine bir neke olur, eşteke olmaydı. Neyin var? Ayar ölüp kalgan, ketip kalgan bir jaka, eceli karnasına verge tip yetişken, atenem ölüp kalgan жалгыз үйдөмү, үйгө кайтып кожо эке болот. Эмнең бар? Намазым бар депти. Жакшы намазың болсо күйөө барат, өздөрү тамак кылып, кустагын тойгузуп, анан кызын кошуп берсе айтыптыр, кыздага жарашып берген баласы бар экен, аны дагы кошуп берлер, жетим кылбай дептир. Анда кошуп алып кетип калды, бисмилlah деп. Алхамдулилlah. Жашоону кыйындатпагыла. Allah'a sığın kıla, ibadet kılgıla, namaz okugula, bardığın cengil kılış gerek. Niye kıynaysın özünü? Sen kıyna için jaraldın mı? Sen kıynala turgan, hareket kılan nerseler başka tuğanın. İbadatta, жақшылык kılganda, ilim alganda jarışıp. Toy kılganda jarışıp, kredit alıp, şunu ko'p so'rashadi. Kredit alıp, şunday. Je qarız dil alıp ayla koy, jön ele uylanıver. Her gün töşöncüsünü götürüp gelip, çok usalasınlar, yata veresin, uktay veresinler. Nikahını beslanı kıyıp veririz inşallah. Ne için üylönünü probleme kılış gerek? Ben düşünmem uşun nersege. Üylönü jengil boluş gerek, erterek boluş gerek koldan gelişince. Kançalık üylönü erte bolğon, sen şunçalık biri-birine gönüp kalasın keyin ajraş kıyın bolup kalat. Butqa turup alış keyin invalidsiңер. Butqa turup alayın deydi birovlar üylendese, butma turup alayın deydi. Kayra butunga turgunca başka jagın turbay kalat. Ошо менен akıl esin degenim. Al gülkü bırak şındık nese. Anne sözü vagında boluş gerek. Oşen otur anan bardı to'xtab qoladi. Saat eskirgende de bardı eskirip anan qiymıldık tutup qo'yadi. Mening qizga uylandim deb menimi alqı jo'ndaysa menim jo'q sen alqızda uylanmaysan. Erga deyip chiqibdir deb bolboy qo'ydi. Men endi qilishim kerak. Qiz уже manga почти ma'qulligim bergan. Sen Mevlana Celaleddin Rumi degendin Mesnevi degen tasavvuf boyunca görülgen bir kitabı var. Menden altında şarkı var. Oşanda biri üylene durgan bolup kimden sorasam dese, biri aytıptır sen palanday degen jerge varsan, oşol jerde Tükünдөй degen bir alım var, biroq anın kebettesi demiştey deptir. Giyingeni bir ataylıday rebindekilerdi giyip olat. Jen uzun kızlardan eke anan çıvıp atkılıp minip al, taşmadan meni koşup oynayıp jüre verir. Ana sen onu görüp alıp kulakma alıp ketip koşundan sonra oşo biledi sana
ошол жерге барса, жанагы алым чыгып аткылып чү деп үн жүрөт. Жаш балдарға кошулуп алыптыр. Кийгендер дагы бир апанды. Ушундан сурайынбы? Деп анан кийин анан мен сурап коеюн деп сураптыр. Таксырым, үйлөнөйүн деп айтып, осуят бер десе айтыптыр. Үйлөнсөң аялда күчтүрдүү дептир. Саңа өзүң толук бере турган аял бар, саңа өзүңүн жарымын бере турган аял бар, анан саңа өзүң таптакыр бербей турган аял бар. Тезирээк айт, болбосо атым качып кетип калат деп асым үтүгөт анан. Тоо. Өзү жын качат болсо, эмне деле качылышы. Токто айтып берем, түшүнбөдүм кандай. Мен үйлөнсөм, мага өзүн толук бере турган аял болсо, үйлөнсөм мага жарым. Сен мурда элге тийбеген, мурда ушундай эч кимди көрбөгөн, эне сөппөгөн кыз болуп үйлөнсөң, анын махабаты сага толук бойдон берилип, толук бойдон сенде турат. Эгерде сен эрге тийгенди бирөөнү көргөндө алган болсоң, ал жарымы муну ойлойт. Кап ошол болгондо мындай кылат эле. Өйүп атып кичине бир жерде өппөй койсоң, белки өбөт эле. Ошол жерде отуруп жарымы тиякта, жарымы биякта дейт. Эгерде башка бирөөнү баласы менен алган болсоң, ал баласына берилип кетет дагы, сага эптеп эле сен кийин алып, кийин курсаган той кылышка аракет болуп, сага таптакыр өзүн бербейт. Дейт. Анан айтып, сенин сүйлөгөнүң оозуңан ойлор алтында төгүлүп турат экен. Бу жүрүшүң апанды эмне ушуна жөбөрөм. Кийгени дарвиштин кийими. Чапанын кара. Жыгачтан аткылып алыптыр да. Ону мен 1-класстагы балам аткылбайт. Дептир. Мен ушинтпесем, мени муфтий кылабыз, казы кылабыз деп кыйнашты эле. Анан мен ушинтип жинди болуп кетиптир деп айтып, балдара кош атылып алды. Болсо мени чоң кылып коет болчу. Сен муну дагы билбейсиң. Деп анан кетиптир да. Эми бул колуңан келсе, сага почти макулдугун берсе деле, сен ошол мурдагы күйөөгө тийбеген але бер. Анан эми сүйүп калып такыр болбойт деп жүрөгүң борбой тыкылдап сааттай болуп чыкылдап ушундайлык кыжалат болмастан айла жок. Анда бир жок. Бул деген сөз мурда турмушка чыккандерге тийбей калсын деген сөз эмес болганда. Бирок колуңан ушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям убагында Жабир ибн Абдилла үйлөндү. Анан пайгамбарыбыз мурда турмушка чыкканбы, чыккан эмесби деп сураганда, мурда турмуш көргөн дегенде, кап деди. Турмуш көргөн кызга үйлөнбөйсүңбү? Ал сени эркелетип, сен эркелетесиң, экөөң жыргап жашай бересиң дегенде аны мен деле билет элем го. Бирок атаман мынча карындаштарым жетим калды. Апам өлүп калды. Ошол карындаштарыма апа боло турган, эже боло турган, эне боло турган, мага апа дагы, аял дагы, жардамчы дагы боло турган аялга үйлөндүм дегенде пайгамбарыбыз туура кылсын деди. Кел ушундай дагы болуп, ошол сага почти макулдугун берсе карап көр.